Ngamakhulukhulu wabantu okulindeleke ukuba bathi bhazalala ngobusuku banamhlanje besiya kumaphondo ohlukeneyo nanjengoko bezoqala ukuchitha iiholide zikaDisemba neentsapho zawo. Kodwa nangona kunjalo bakhona abanye esele beshiywe ziibhasi, abanye bonwabile balindele ukudibana neentsapho zabo. Kodwa ngoku sawuthi sibe nodliwano-ndlebe kunye nezinye iintsapho ezithe zashiywa yibhasi. Mama, ubusithi ushiywe yibhasi befama senihambile, uziva njani? Oh, angiziva tu inhliziyo yami ayive ibuhlungu lokhu angazi ukuthi ngizenzeni. Umoya wami umoshakele ngoba phela fanele ngabe manje sisendleleni siyahamba. Sabanjezelwa uyeke lo organizer ophethe amathikithi wafika late. Ibhasi kuthiwa inishiyile ngoku, nizothini? Imali ebese niyibhatele nizokwenza njani ukuze nihambe benisithi niye eKapa? Kuthiwa kuna refined. Kukhona ibhasi ezoqhamuka angazi izophuma ngo-10. Lo bhasi leyo izofuna i-700 rand. So well, I don't know ukuthi lo 700 rand izoqhamukaphi ngoba mina ngisenamali. Enkosi kakhulu mama. Mama, nishiwe ibhasi, nihlele apha phansi, aniyazi uba nizohamba njani, nizawuthini? Hayi, asazi ukuthi sizohamba kanjani. So sizozwa ngalaba bebebamba amathikithi ethu ukuthi fanele benze njani. Kumele babone iplani babhadale. Benibhatele malini nakule ndawo benizolala kweKapa, benilindele uba nifike nini, nizawubuya nini kwiholiday yenu? Fanele sibuye ngeyi-19. So besibhadale 4,000 umuntu oyi-1. Ibhasi sabhadala 1,150 umuntu oyi-1. Ninqodela uba kuthini ngokuze kutshintshe imeko yenu? Sizozwa ngalaba abebephethe amathikithi ethu ngoba i-fault yabo asiyethi i-fault. Thina kudala sifikile la, sifike ngo-4:30. Bona bakhani befika manje amabhasi asehambile. And namathikithi abasendeli yibo ababamba amathikithi. Nkosi kakhulu baba. Ngabahlali abo bekulindeleke into yobana namhlanje bahambe baye kwiholide, abanye bezothenga amatikiti. Uba ndingake ndisuke nje kancinci kwishot, uyawubona into yobana baninzi abantu abaye begaleleka ngokugaleleka apha ePark Station. Abanye bayafika, abanye ibhasi abo ziyaphuma, abanye basalindile, abanye sele zimkile. So ininzi nje into eyenzekayo, abanye ba-frustrated as much ba abanye bonwabile sele belindele ukudibana bazodibana neentsapho zabo. Okwangoku masibuyisele kuwe studio.